Baagi ba Nomzamo Park ba re ba phela botlhoko ba tshogile ka nako tsotlhe. Seno se latela go thuntshiwa ga batho ba lesometshela kwa Mdlalose Tavern mo kgaolong eno dibeke di le tharo tse fetileng. Baagi ba ne gape ba re maphodisa a rometseng ke tona Pekicele go lwantsha bosenyi ba ntse mo kgaolong eno dibeke di le pedi fela mme ba tsamaya. I feel like they are still failing us. As much as they failed us, it's not like we didn't report anything before. So bazame provide the maphelo very late, and now they are still cutting off from umsebenzi wabo again, but that's promised ukuthi sizoba safe. Maloko a CPF mo Soweto ba re maemo a boifisa ka bozamazama ba tswang West Rand ba tshabetse mo Soweto. Batho bana ba iamme, and it's clearly police are scared of them. So le rona ha re tse ka tsela hore re itlhokomeleng and re ikateng re ameng so that we can be powerful tse ka bona. Batho ba fetang 20 ba bolailwe ka go thuntshiwa kwa dithaveneng kwa Letshogong, Mamelodi, Pietermaritzburg le Garankuwa. Go setse go tshwerwe babelaelwa ba mo dikgetsing tsa kwa Pietermaritzburg le kwa Letshogong. Mokomišenara wa naga wa maphodisi a re kgetse tseo ga di amane. There are various motives. Some motives that we still had to confirm. Looks like it's around the extortions, around the collection of monies that we are still investigating. But there is no tavern that is linked to one another, and we will update the nation as we move forward. But up to so far, the motive that we find in most cases either drug-related or extortion-related. Baagi ba ikuetse go tona Pekicele go romela batlhankela ba sepodisi jaaka a tshepisitse. Offense Stimo, SABC News, Nomzamo Park.